Siú cuas ar ceáil fuairmid ó ahan chearn den dain dearan hanig I chiad fortin sin ó Elan Cape Breton a Canada agus chríniimiid le riil pléréci chahar na March a tainimiid ar a riil dearna. Nis dearan me siú war an díomh agus chulaman tuair an seo blianttí fád ó haineo wairad ní gcónail danne dáhainú ranna farstu agus da hais brolinn seo agus I gannachtas ní dóra bhí de ceáil agus sin tainimiid ar nuair an chalín gaala agus deirtar fásta go tí go tuair an seo ó Elan Harry. Cos ve ar seo